Yes, twongeye tubaye ikaze mwe mudukurikiye aho muherereye hose. Uyu ukaba ari umwanya w'amakuru y'imikino kuri icano. Amakuru yacu rero uyu munsi tugiye kuyahera kuko abanyarwanda bakina hanze bitwaye mu mpera z'iki cyumweru. Nyuma yo gufasha ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026, bamwe mu bakinnyi bayo bahise bakomereza mu bihugu basanzwe bakiniramo kugira ngo bafashe amakipe yabo mu mikino y'amarushanwa atandukanye. Tugiye kurebera hamwe uko bamwe muri bo bitwaye mu mpera z'icyumweru gishize, bibashyira mu myanya myiza yo gutegura no kuzongera gufasha igihugu mu mikino yo mu cyumweru gitaha. El Merreikh Bengelloune yo muri Sudani y'Epfo ikinamo Ishimwe Saleh yakinnye umukino wa mbere muri shampiyona inyagira Lion Hunters FC ibitego 10 ku gitego kimwe. Bibera imyiteguro myiza yo ku mikino ifite mu cyumweru gitaha uzahuza na Azam FC muri CAF Confederation Cup. Ni mu gihe kandi James Esk yo muri icyo gihugu ikinamo Muhire Kevin yakinnye umukino wa gishuti witegura CAF Champions League uzayihuza na Al Hilal SK yo muri Sudan. Ni umukino wayihuje na FCFA Future Stars Football Academy ukinirwa muri Juba National Stadium. Kuri stade niho wabereye. Ndetse ikipe y'uyu mukinnyi wo mu kibuga hagati itsinda ibitego 4-0. Kuwa gatandatu tariki ya 13 Nzeri nanone Mugisha Bonheur ukinira Al Masry yo mu Misiri na bagenzi be batsinzwe na Zamalek ibitego 3-0 mu mukino w'umunsi wa gatandatu wa shampiyona. Uyu mukinnyi ukina mu kibuga hagati mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ntiyabanje mu kibuga ahubwo yagiye masimbuye Ahmed Ali ku munota wa 62 w'umukino. Ishimwe Aniseti ukina nka rutahizamu unyuze mu mpande ntiyatoranyijwe mu bakinnyi bitabajwe mu mukino Olympique Beja akinira yo muri Tunisia yatsindiwemo na Sorman igitego 1-0. Iyi ntabwo iratsinda umukino n'umwe kuva shampiyona ya Tunisia igeze ku munsi wa gatanu yatangira. Muri iyi shampiyona y'ikiciro cya mbere muri Tunisia niho rutahizamu Nshuti Aniseti cyangwa se Nshuti Innocent akina muri Esperance Sportif de Zarzis. Mu cyumweru gishize yafatanyije n'ikipe ye kubona amanota 3 ku gitego 1 batsinda AS Gabes. Inshuti ntiyabanje mu kibuga ahubwo yinjiyemo asimbura ku munota wa 57. Tujye kuri rutahizamu witwa Gitego Arthur cyangwa se Gitego Arthur ukinira FUC Rabat yo muri Morocco. Ntabwo ari mu bakinnyi bifashishijwe ubwo yatsindwaga na Raja Casablanca ibitego 2-0 mu mukino ufungura shampiyona y'ikiciro cya mbere muri Maroc. Hakim Sahab ukina muri Standard de Liège cyangwa se Standard de Liège yari mu cyiciro cya mbere mu Bubiligi yinjiye mu kibuga asimbuye ku munota wa 2 kuri 90 y'inyongera abona n'ikarita y'umuhondo ubwiye ikipe yanganyaga na Kivi Mechelen igitego 1-1. Ni inshuro ya 4 yikurikiranye ikipe itakaje amanota 3 bituma ijya ku mwanya wa 12 ku rutonde rwa shampiyona igeze ku munsi wa 7. La Louvière nayo ikina muri iyi shampiyona yatsinze Club Brugge Kiev igitego 1-0 mu mukino wagaragayemo umunyarwanda Samuel Gueret winjiye mu kibuga asimbuye ku munota wa 84. Al Ahly Tripoli ya Manzi Thierry na Bizimana Djihad iri kwitegura gukina na Anisaja yo muri Espagne mu irushanwa rya FIFA Intercontinental Club rihuza amakipe yo ku migabane itandukanye. Zire FK ikina mu Mutsinzi Anje yo muri Azerbaijan yanganyije na Karabag igitego 1-1 mu mukino w'umunsi wayo wa 4 wa shampiyona y'ikiciro cya mbere. Uyu myugariro yinjiye mu kibuga asimbuye ku munota wa 78. Rode Island ikinamo Kwizera Georgia yatsinze Indi 11 igitego 1-0 mu mukino wa shampiyona y'ikiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birmingham Legion ikinamo mugenzi we Fanuel Kavita nayo iri kwitegura guhura na Tampa Bay mu mukino uteganyijwe kuwa gatatu tariki ya 17 Nzeri mu mwaka wa 2025.
Abakinnyi bazitwara neza muri iyi minsi bazagira amahirwe yo kongera guhagararira u Rwanda mu mikino iteganyijwe mu Kwakira mu mwaka w'ibihumbi 2025 irimo uzayihuza na Benin na Afurika y'Epfo mu gukomeza gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Akaba ari uko bimeze rero. Mbere yuko dukomeza utera kandi like, banzu ikande subscribe ikande kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye no mu makuru y'imikino agiye atandukanye. Yes, tuve hano mu ikipe ya Rayon Sport twerekeze mu gihugu cya Espagne mu ikipe ya Real Madrid, aho ikipe ya Real Madrid igiye gushyikiriza FIFA raporo y'uburyo abasifuzi bayisifurira nabi. Ikipe ya Real Madrid igiye gutanga raporo y'uburyo abasifuzi bo muri Espagne bayisifurira nabi, ikaba iri butange iyi raporo mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Kuwa gatandatu nibwo Real Madrid yatsinze Real Sociedad ibitego 2-1 mu mukino wo ku munsi wa 4 wa shampiyona ya Espagne. Uyu mukino Real Madrid yawutsinze ifite abakinnyi 10 nyuma y'uko myugariro wayo Dejan Hussein yari yabonye ikarita y'umutuku ku munota wa 32 bivuye ku ikosa yakoreye Mikel Oyarzabal. Nyuma y'uyu mukino Xabi Alonso yavuze ko uyu mukinnyi we atagombaga guhabwa ikarita y'umutuku bitewe n'uko ikosa yakoze atari we myugariro wa nyuma. Usibye ibi kandi Real Madrid yafashe umwanzuro ko igiye gutanga raporo ijyanye n'imisifurire mu mupira yerekana ko yasifuriwe nabi mu mwaka ushize w'imikino ndetse no mu mikino 4 ya shampiyona imaze gukina. Mu itangazo yashyize hanze binyujije kuri Real Madrid TV yagize iti: Real Madrid irimo gutegura raporo y'ibintu byose byabaye muri iyi mikino 4 ya mbere ya La Liga n'ibyabaye muri shampiyona ishize. Iyo raporo igiye gushyikirizwa FIFA kugira ngo bamenye neza ibibera mu mupira w'amaguru muri Espagne ku bijyanye n'abasifuzi. Akaba ari uko bimeze mu ikipe ya Real Madrid. Ese wowe ubona isifurirwa nabi cyangwa? Ngira uko nimba ufite uko byumva twandikira aho hasi muri comment tubwire nawe igitekerezo cyawe. Yes, tugaruke gato mu ikipe ya Rayon Sport, aho Rayon Sport y'abagore yerekeje ku mukino wa nyuma mu gushaka itike ya CAF Champions League. Ikipe ya Rayon Sport y'abagore yerekeje ku mukino wa nyuma mu mikino yo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba no hagati yo gushaka itike ya CAF Women's Champions League 2025. Kuri iki cyumweru nibwo Murera y'abagore yakinnye umukino wa kimwe cya kabiri na Kampala Queens yo muri Uganda. Iminota 90 y'umukino yarangiye ari ubusa ku busa, hakinwe iminota 30 nabwo rubura gica bituma hitabazwa za penalty. Kuri penalty Rayon Sport Women Football Club yitwaye neza bifashijwemo n'umunyezamu wayo Ndakimana Angeline wakuyemo penalty. Yatsinze Kampala Queens penalty 4-3 ihita yerekeza ku mukino wa nyuma aho izahura n'iri buve hagati ya Kenya Police Barracks na GKT Queens. Rayon Sport Women Football Club niramuka itsinze uyu mukino wa nyuma izahita ikatisha itike y'amatsinda ya CAF Women's Champions League 2025. Ubuyobozi bw'ikipe ihagarariye u Rwanda bwari bwayigeneye miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda z'uko yageze muri kimwe cya kabiri, mu gihe hari n'andi asaga miliyoni 3 igomba kubona nyuma yo kugera ku mukino wa nyuma. Yes, twerekeze Manchester, aho Manchester City yatsinze Manchester United yongera kubona intsinzi. Manchester City yatsinze Manchester United ibitego 3-0 yongera kubona intsinzi muri shampiyona y'Ubwongereza. Ni umukino w'umunsi wa 4 wa shampiyona y'Ubwongereza wabereye kuri Etihad Stadium kuri iki cyumweru tariki ya 14 Nzeri 2025. Kera kabaye rutayizamu Benjamin Seseko wa Manchester United yari yabanje mu kibuga. Ku rundi ruhande umunyezamu Gigio Donnarumma uherutse kugurwa na Manchester City nawe yabanje mu kibuga. Umukino watangiye wihuta uryoheye ijisho ku mpande zombi, buri kipe isatira izamu. Ku munota wa 17 Manchester City yari mu rugo yafunguye amazamu ku mupira wahinduwe na Jeremy Doku mu rubuga rw'amahina, usanga Phil Foden wari uhagaze wenyine ashyiramo umutwe ujya mu rushundura. Nyuma yo gutsindwa Manchester United yinjiye mu mukino itangira gushaka igitego cyo kwishyura binyuze ku ruhande rwa Bryan Mbeumo, ariko ubwugarizi bwa Manchester City n'umuzamu Donnarumma bukomeza guhagarara neza. Igice cya mbere cyarangiye Manchester City yatsinze Manchester United igitego 1-0.
Manchester City yakomeje gukina neza mu gice cya kabiri, bidatinze ku munota wa 52 yabonye igitego cya kabiri ku mupira mwiza Jeremy Doku yahaye rutahizamu Erling Brot Haaland aroba umunyezamu ujya mu izamu. Nyuma y'umunota umwe gusa Manchester City yashoboraga kubona igitego cya gatatu ku mupira watakajwe na Manchester United ufatwa na Jeremy Doku awuha Erling Brot Haaland ateye umupira mwiza ukurwamo n'igiti kizamu cyangwa se umutambiko w'izamu. Ku munota wa 60 Manchester United yashoboraga kubona igitego cyo kwishyura ku ishoti rikomeye ryatewe na Bryan Mbeumo, umupira uza gukurwamo n'umunyezamu Gigio Donnarumma awushyira muri corner itagize ikitanga. Ku munota wa 68 Manchester City yatsinze igitego cya gatatu ku mupira Bernardo Silva yacomekeye Erling Brot Haaland asiga ba myugariro ba Manchester United awushyira mu izamu. Uyu mukino warangiye Manchester City itsinze Manchester United ibitego 3-0, yongera kubona intsinzi nyuma y'imikino ibiri ikurikiranya idatsinda, ifata umwanya wa 8 n'amanota 6. Ni mu gihe Manchester United yatsinzwe umukino wa kabiri muri 4 imaze aho ifite intsinzi imwe gusa. Undi mukino wabaye kuri iki cyumweru bigoranye cyane, igitego kimwe cya Mohamed Salah kuri penalty cyafashije ikipe ya Liverpool gutsinda Burnley igitego 1-0 ikomeza kuyobora shampiyona n'amanota 12. Akaba ari uko bimeze rero mu ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Manchester City. Yes, dusoreze hano muri Afrobasket aho Cote d'Ivoire na Misiri zegukanye Afrobasket Under 16. Ikipe ya Cote d'Ivoire y'abahungu na Misiri y'abakobwa mu batarengeje imyaka 16 begukanye irushanwa ry'igikombe cya Afurika cya basket ryaberaga i Kigali ku nshuro ya mbere mu byiciro byombi. Ku cyumweru tariki ya 14 Nzeri 2025 nibwo hasojwe irushanwa ryari maze ibyumweru bigera kuri 2 ribera mu Rwanda muri Petit Stade Remera. Umukino wa nyuma mu bahungu hagati ya Cote d'Ivoire na Cameroon watangiye wegeranye cyane buri kipe itsinda. Agace ka mbere karangiye Cote d'Ivoire itsinze Cameroon amanota 15 kuri 12. Mu gace ka kabiri Cameroon yagarutse yiminjiriyemo agafu yegukana ako gace ku manota 8. Nubwo Cote d'Ivoire yakomeje kuyobora umukino n'amanota 23 kuri 21 ya Cameroon yari itegerejweho guhindura umukino mu minota 20 yari isigaye. Ntiyabigezeho kuko yatsinzwe agace ka gatatu ku manota 15 ku manota 9. Ikinyuranyo kiba amanota 8 yose. Mu gace ka nyuma ikipe y'igihugu ya Cameroon ya Cote d'Ivoire yakomeje kongera ikinyuranyo cy'amanota binyuze mu bakinnyi barimo Minti Jean-Philippe, Dylan Oka na Irene Raphael Odraogo. Aka gace yatsinzemo amanota 28 ku manota 9. Umukino warangiye Cote d'Ivoire itsinze Cameroon amanota 62 ku manota 49 yegukana igikombe cya Afurika ku nshuro ya mbere. Umwanya wa gatatu wegukanywe na Mali yatsinze Misiri amanota 58 ku manota 51. Mu bakobwa irushanwa ryegukanywe na Misiri itsinze Cote d'Ivoire amanota 66 kuri 58. Ni mu gihe umwanya wa gatatu wegukanywe na Cameroon itsinze Mali amanota 55 kuri 53. Amakipe abiri ya mbere muri buri cyiciro niyo yahise abona itike y'igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17 kizaba mu mwaka wa 2026. Yes, tukaba dusoreje hano amakuru yacu. Wowe turakanda subscribe uyikande, wowe turakanda like uyikande kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi atandukanye haba mu mikino, muri politike, mu bukungu n'ahandi. Mwari kumwe nanjye David, mukomeze mugire ibihe byiza.